Assalamu alaikum. Hurmatli Qirg'izistonliklar, Qirg'izlar. Hozirgi o'rtada o'g'irlarning joylab atishında men sizlarga shu bir ko'ngilni ko'rsatib berdim. Hozir keluvchi shu diqqatli ko'ngillarni ko'p jasash kerak bo'lib ketadi. Shu qachon biz dem olib dem chiqarib ko'ngilni jasagandagina ko'p yaxshi deydi. Tereң dem olganды o'rganishimiz kerak. Ko'p jasashimiz kerak. Ana tozalaga chiqqanды adat qilishimiz kerak. Tinmay tozalaga chiqib ertеңнен ishga chiqib o'sha demалып ko'ngillarni ko'p jasab turiblar. Ondan sirtqaridagi yogada riba degan bir ko'nig bor. O'sha ko'nigni ko'rsatib beraylik. Hozir o'sha ribaning foydalarini bunday aytiladi. O'tishib ketgan bronxit, astma, yana tuberkuloz degan o'pkaga байланышты o'g'irlarni saqaytiradi deb aytiladi. O'tishib ketganlarini saqaytiradi. Agarda to'g'ri jasalsa, ko'p jasasa shunday ta'sir etadi. O'sha joyga o'pka orqali o'g'irlarni jo'yadi, o'sha ko'p to'g'ri jasagan bo'lsa. Hozir o'sha ko'niglarni ko'rsatib beraylik sizlarga. Birinchi shunday cho'tishib o'tirib, ana nima deyishimiz. Bu deyishimiz, ana boshni ichkari kirgizamiz. Boshni ichkari kirgizib, bo'lguncha kirish kerak. Ana tomoq tartib turish kerak. Ana o'sha yerdan ko'zni jumog'izlari, o'yni barlig'i dem olib, dem chiqarib olamiz. Tereң dem olishimiz kerak. Ana bursaqa tartmaymiz, ko'krakka tartamiz. Tereң dem olish kerak. Ana buni birinchi saranda shu buti o'rganlar, terisi o'rganlar jasay olmay, bu vaqtda jasay olmay qolish mumkin-da. O'shani az-azdan jasab qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi shu 5 dihani eslatsangiz, dem olib, dem chiqaranda, dem olib, dem chiqaranda ikkiga 5 ga yetkazgangiz, ana 6, 7, 8 bo'lish endi ko'pgacha yetkazishga kerak-da. Yo'q deganda bir 30 dihanadan olish jasashingiz kerak-da. Ana bu uchuncha shu hech narsa bilan qo'y, dem olib, dem chiqarib olganda ko'ngilni bo'lish kerak. Hadikide şu köprüge gelip kayra çıkıvatkanını sezip jasash kerak-da. Ana bunundagi bir ters ta'sirini aytib qo'yaylik. Bu ko'nigini davleniyasi bor, qon bosimi jo'g'ri odamlar jasa bo'lmaydi. Ya'ni shuni aytyapmizlar. Anan keyin bu shu pozada tura olmaganlar uchun dag'i bir shuni mo'ng'oyroq yo'l bor. Anda bu tusunamiz. Bu tusunib turib, shu alaqan yerga qaragan bo'yicha jambashni ostuna qo'yamiz. Bu tusda keyin ko'krakni ko'tarib turib, boshni kirgizamiz. Bunda da şu tabak tartılıp tutuş gerek. Bunda da dem alıp dem çıkarıp kudu bile janarında ayakbalda boş gerek. Şunu bara köp jasanızlar, hurmatlı Qirg'iz. Biz kaçan biz öpköbü жақшырганда гана şu денеде 3 жол менен тазаланат дейт. Öpkө аркылуу, анан бөйрөк аркылуу, саар аркылуу, анан тер аркылуу дейт. 7-чи денеден тер чыгармаш керек. Ушул 3 нерсе болгондо гана денедеги уу заттар сыртка чыгарылат дейт. Качан биз дем алып, дем чыгаруу туура болгондо, терең дем алганыбызда şu denedegi musullar чыгып, дене тазаланып турат. Анан кийин бөйрөккө дагы өтөт. Мына Кытайлар бөйрөккө аябай басым жасап, бөйрөктү биринчи орунга да коюшат да. Бөйрөк себеби денедеги канча триллиондогон клеткаларды тазалап турат дейт да. Эгерде бөйрөк жакшы иштебей калса, дене мусорго толуп калат дейт. Şu böyrökö dagı ошол йоганын көнүгүлөрүнө, тайзиндин көнүгүлөрүндө ошо бөйрөккө да таасир эте турган көнүгүлөр аябай көп. Ошо баарыбыздарды ошол бир эле ошол рыба эмес, башка дагы ошол тайзиндин көнүгүлөрүн, йоганын көнүгүлөрүн жасаганды сиздерге сунуш кылат элем. Тынымсыз жасап туруш керек. Анан йогада ошо Сурей намаскар деген көнүгү бар, күн менен саламдашуу деген. Ошону бир денеден тер кадимкидей шоргулап алып буйлук калганга чейин жасаш керек да. Эгерде биз дайым ошондой, бул өтө жумшак эле жасала турган көнүгү, ошо жумшак эле жасалган көнүгүдө деле ошол барып көбөйткөнүбүз, эгерде дем алып, дем чыгарып туура болгондо дене тазаланып турат да. А ошол Сурей намаскар деген көнүгүдө ошол дем алуу, дем чыгаруу менен тазаланат, анан тер аркылуу дагы тазаланып турат да. Азыр болду кыла беребиз. Азыр ошо Сурей намаскарын дагы бир көрсөтүп коелу. Ошол Сурей намаскарындагы көп бул иммунитетти көтөргөнгө да аябай жардам берет да. Ушундай буттар бирип турат, колдорду коебуз. Ушул жерден көтөрөбүз. Дем тартабыз да, оңдукка чоюш керек да. Анан дем чыгарып чоюп түшөбүз. Тизенин аркасына күчкеп туруш керек, бир аз басып коебуз. Анан колду буттун капталына коюп туруп оңдуктап түшөбүз. Дем тартабыз. Бул Сурей намаскардын түрлөрү көп. Bir türlü gösterip verelim, hem diyem çıkararız. Piramide davrananda baş giriş gerek. Buna jelkiye uyulan yerlerge davran çıkarttı, ana tizek tüs tüs gerek.
Bu yaka buçuk geçiyor. Diyelim tartağız. Diyelim çıkarağız. Bu işince ayda sakarlaşıda. Diyelim tartağız. 10 gün tutartık biraz. Qaysi bir kesse şol gün tutartık geçiyor. Tize büyük kat düşükten bolsa, şonda mınal jerge daha küçük keledi. Ekinchi tutab beramiz, diyelim çıkarağız. Götüremiz. Diyelim tartağız. Hakkını şöyle, bol şöyle. Diyelim çıkarağız. Beyli katıp kalanlar köp çatkala başlaydı. Diyelim çıkarıp düştü. Diyelim sol büt gidelim. Diyelim tartağız. Diyelim çıkarağız. Diyelim tartağız. Çatkalayız. Diyelim unutkalar işte şimdi. Diyelim çıkarağız. Sol büt takdiririz. Diyelim tartağız. Yeki onun ortasına takip geçmek. Diyelim çıkarağız. Götürürüz. Diyelim alağız. Doğru bitiririz. Diyelim çıkarıp oturtuyoruz. Hurmatlı Kırgızlar'ın uşul Suriye Namaskar deyen bölümünü hazır biz iki jolkusunu gösterip verdik. Diyelim alıp diyelim çıkarıp kurdum şunday oluş gerek. Uşunu yok öyle degende sağır mene, ertemene. Anam geç çatarda bir yok degende oynayıcı yollar hesap durumuzlar. Barımızlarga jaratkan Allah'ım çimken solu uzun ömür versin. Kimliğim uğurup kendi olacaktan bolsa Allah'ım şifasını versin.